Dia emak tuan rumah nanti entengnya tuh saya tak tahu ngarah cengkok mak kayak kerat tuh deki lah dimsal lima sikat ebu beli bensin beli jajan anak aduh tak tahu. Aduh ya jam lah mepet. Jangan lah nemu beluk setia ada emai gua tuan rumah. Aduh tak tahu lah dan nak dia. Yon cangkol sanga ada tengkol sepuluh. Lu lah. Lu babat marfuah. Oh kak. Oh iki. Napa mak? Lu wardan nak. Dem mantan lagi mah. Tak dik theng tore ya jangan kok lah. Cek banyak sekitar nama 10 dah iya. Ki seporan mak ge, ki pada napa aja dengan la gede janji. Dek mau lah dah iya ria. Ya itu nama ilah anu sap kutu sap pereng tu ya du tak. Kaya pada telepon boleh ngarah pasien mak ge. Lo. Oh iya lo thalo ya. Ki makabin orek. Pula celangon jengkor ya. Hari mak kai maling ria. Mi bah ngerceleng. Aduh. Lah tambah apa ri. King kita napai tong gua ni ka nilpun boleh saya kasa. Aduh ya nilpun boleh ki tong gua. Ki seporan mak ge. Kita napa. Korce di deki salim ki gampang umban golan ni kata ki bensin larang. Aduh. Hari tepak ka mak ke lima wadan bajingan beni mak ke beni. Ki seporan mak ke. Lo bercekicak ki lah dateng mak ke. Oh iya lah kau ni mun dak iya lah. Ki. Ya ngawalan cengon-cengan nelpon tok. Ki mak ke. Ki kono ki. Ya. Loh, aku tak kelupai akad nikah dek remah. Apa dek remah cak dia banyak orang, masuklah kelupai cak abi ini. Marah kelupain. Nerima kau ledak nikah marfu. Oh iya, bentar, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gua menjawab. Seporang akan tamak kaya cek tuan ada tak boleh diceneng aja pedengkem perbaikan. Tak langkong terlambat mak ke. Ini natala tojo. Oke mak ke. Lah siap sabi ini ya. Oh siap pak ke cek siap 100% mak ke. Anu macet cendek. Keng sih ada dulu bilu tak langkong. Anu oleh 10 tahun di aspal. Oh oke. Mana siap. Dah mau papan marbu arya mantan laki na dateng. Marah tuli kira malam laan. Oh ki mak ke. Enak. Marah kaki kira ni. Kada sani kaki ni. Mana nak ipagabin lagi nak. Nunduk. Oh. Abi nongko setelah kabin kaki setiap kok marbu mari tak teman ro anot ro HP tok kake. Ya Muhammad Jarwo. Manike kaulah. Tor makabin kaulah. Serang reng bini saya hanya marfu
putra bini na Pak Nawi kalaban mas kabin obeng pesawat belu kereta sanga habis selekor. Mak ke. Mak cek banyak sampan ku tak geng di luar dugaan nih kak. Cek kasaan corona kau tadi bes. Oke, Rokok cek lah. siapa nih kedekik gampang nih salim aku boleh petebel mak. Oh iya monda iya mah bagus di. Kaki minta mas kabin rempel. Seket mak apa habis kan belu. Boleh. Marah yo lang boleh. Cek ringan bensin sa telara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Jarwo. Manika kaulah terma kabin kaulah. Sareng Ale marfu'ah putra bini na Bapak Nawi kalaban mas kabin obang sekat Rupiah. Mari kau lah ni karena marfu binti Pak Nawi kalaban majar mas kabin seket Rupiah. Kau lah ridho. Kau lah ridho. Dharma sukses saja. Sasa lagi. Lala pas tancap dia. Wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Macam titik. Macam titik, Ri. Kita anu dia. Pengantin baru duduk bersanding bersandar gurau. Wah, mesti kaki latang bini lek. Tak ada mak ke? Oh ya terus dong, fokus no. Ki ngejreng mak ke? Bersandar gurau bagaikan ajar. Are tak koras liring. Lala kau mulai apa mun deh? Aduh. Tak boleh coka. Ada apa lek? Aduh, lu marim bener bener kaki lek. Ki anyar kaki lek, kenton ki abunang kelek. Aduh, tak ren. Masuk. Pecet dulu bro. Orang tak lagi ya. Pelaki ini bapak. Emang engkau sempat pacaran dengan Jarwo. Cuman engkau tadi niat untuk lanjut ke pernikahan. Oh, lek marfu'ah. Kaki setitang bini lek. Boh. Mak kan tak lintas lek. Duh. Arah apa ni? Saya nggak tak rabet pun. Lu ke entar. Keluk aman seti kaki lek. Neng. Wah, Marka. apa lek? Apa Korea? Aduh. Marah. Rabet Saan? dia. Padahal saya tak cintaan ben ko abit tuh. Isang ka. Nyike. Mar sayang jadi sayang. Totoo sih laki. Dem ale. Nyingke ko. Le marfu'ah. Nyingke Le. telak engkau. Le marfu'ah. Mak teh kegakele siat silangko.
Gula bencikah apesa, tak ada sebut benar kesenyata. Akak bindu gula etina, sambat tika sengo tresna, sampai asupa termatia. Tapi makin tika pun lupa, sungguh teh ketika lek marfu'a. Gula bentika apesa, tak ada sebut benar kesenyata. Akak bindu minggu gula etina. Marfu'ah ang sumpah termatia, sungguh kita kena tika seatina. Ancol talkaten rasana ate, waktu tika meke bentika minta tante, rasa sakit dede, rasa sakit dede. Gula bentika apesa, tak ada sebut benar kesenyata. Akak bindu minggu gula etina. Marfu'ah ang sumpah termatia, sungguh kita kena tika seatina. Ancor talkaten rasana ate, waktu tika meke bentika minta tante, rasa sakit dede, rasa sakit